Khona umculo wamaskandi odube umcimbi waseSwatini ngenxa yokuthi umthandeni kube uye kuphela umculo wamaskandi oqhashelwe laphana i5-star hotel waphinde futhi organizela i-private dinner nenkosi yaseSwatini. Udubiswe nje ilokho lo mcimbi wakhetha umcimbi waseSoweto ovu umcimbi waseSwatini. Bayethi wena uphakathi inkosi Ndlovukazi Mthandeni SK Ngiyayikhumbula lento isasebenza kudala yokuthi mawenza ipost or ivideo uthi uzama ukugudlisa mhlambe ufuna itrend ngokhuzane uthi ufuna ukuduma yayisebenza kakhulu ngoba abantu bawenza kanjalo babethi mbo kuwe abeyithanda kakhulu lento abantu kodwa nje yahamba gcina phela isikhathi la nje banibona ke ukukhuluma kuyashiyana siyazi ukuthi kusokwenzakalani kumaskandi siya understand ukuthi izinto ezibuyaphi esuke ikhulunywayo nohlele ngisho lento ama Blue Nation kumele ehlale evula amehlo akwenzeki kungabi neattack noma ukukhuluma okuvela kubheke kukhuzana uma ukhuzana ebhena something okumele ifocus yenu ibe khona njengamanje ukhuzana umnumzana Mfungosi usembidlangweni ukuvotelwa lapha kuma metro kwi-best maskandi le category khona lapha out of 3 ama category akhona lapho kungena khona abaculi bamaskandi Mr Mfungosi ukuyodwa ke le eyodwa ngenxa khona lo muntu ongekho abathu dumile abathu bengekho beseswazini so bazozama yonke indlela ukuthi benishiftise ifocus ilokho nje okwenzakalayo into leyo okumele ekhulunywa ngokhuzane online inganihluphe inganididisi okwenu ukuthi nifake umfutho niqhubeke nivote kakhulu niwaphost lawo mavoti lawo qala kakhulu ukuthi hayi akuphunywe lapha ku metro wakhunywa izinto eziningi makubona hayi anizwa niyaqhubeka selokulanda into esicileni engenamsebenzi siyakwazi lokho siyakunderstand ukuthi kubuyaphi ingoba kubonakala ngathi ukhuzana uyogqamayo kakhulu phela abakufuni lokho sayatshela ukuthi umculo osudlisayo lo wakuphi kuphi wesitore siqala ngo-W manje mayesabhiza ukhuzane savelele lokho manje kwaphatha kabi kuyahlukumeza asinankinga ke lokho asinandaba kodwa nje okumele nikwazi igama lokhuzane liyohleli abantu befuna ukusebenzisa ukutrenda ngalo ukho konke abantu abakwenzayo igcina kosuku babuyele igama lokhuzane ukuzama ukuthola itrend because ayizame itrend ngaphandle kwegama lokhuzane asazi ukuthi kungenaphi ukuthi omunye ade seswazini or omunye ade kanjani khuzana use more than 2 times lo Swaziland leyo unabalandeli une branch eMreceiver lapho bafika wadlala kahle kunama video kunezitop kunayo yonke into so akuzona izinto lezi okumele nina zinihluphe lezo okuphilwa abanye abaculi njengamanje ukhuzane sewakuphila wadlula kukho njengoba ngishilo nakumanye ama video ngisasho namanje ukhuzane uyena mnumzane omkhulu okhona endibeni ngamaskandi ubona bonke abanumzana abakhona uyena mnumzane obaleke kakhulu yilokho nje kumele nikwazi nikugcine nje enqolozweni uhlele kunjalo ngizoyibamba lapho ku video sakahle kakhulu ngaze kodwa